Assalamu alaikum, birinci zal menen amandашып alalı. Sensin bir kalayık, bul Ramazan ayın kut bolsun. Zaldağın elder kuvattap bizge kolun çavabı. Abular kolun çapkandan ki memo katar oturgan gelindirdi karayın. Bara kelde gelinim senin bar turbaybı celinin. Bal paygan erkek töröp al da barında kuvat belindin. Birok senden bal paygan erkek törölböt kebeteng bolsoň aldığı. Şüdürüm ele bir bale törölöt koğanı sezip ele kaldımby. Köp süylöp emin eteyin anda mese gezegingdi kada bereyin. Kol çap koyabız. Barakallah. Жақсы, мына біздің жігіттердің ақындық өнерін көрдіңіздер. Еміз жаңа сіздерден болсын, а? Ооба, келиңиз анда эмесе эрке бала, ушул биздин кыздардын арасында ушул Бакуль айым өзүңүз бир акындык өнөр менен саламдашып койсоңуз. Көсөм чыккан адамдарда көрөнгөлү сабадай, кайда салсаң түз кетер карга салган чанадай. Сиз акындардын алпысыз, мен там туңдап баскан баладай. Антсе даң аракет кылып көрөйүн, ошол ал күчүм элеңи карабай. Акыбалына карабай бул алышам деп чыгыптыр. Архилес менен гектардай бул сайышам деп чыгыптыр. Үрпөгөйүп мырзаңар бул үрүшөм деп чыгыптыр. Челиниме кызыгып бул сүйүшөм деп чыгыптыр. Жаныма жакын жолотпойм да, чалдырасаң да тоготпойм. Бар жоголчу. Аяғын ұқыра қырғызша кені. Жақшы, ем қалыстар тоғы өзі қырақылық менен қарап атса керек. Бұл кішілер ардайым ұрмасыйдың үстінден шындай ішіне тұқ етіп алыптыр мейлем. Жаңа кейінгі сапарыз дұлан төрелі? Кейінгі сапарыбыз мақал лақап айту өнері бойынша. Мақал лақап айту өнері бойынша. Сіздер баштап бересіздер ме? Біз баштап берелі ме? Сіздер баштап беріңіздер? Же біз баштап берейік? Сіздер баштағыңыздар, біз баштадық әлем. Анда месе Бакуль айым, өзіңіз мақал лақап айту өнері бойынша. Эр жигит эл четинде, башы жарылып келет кечинде. Жақсы, еме ұшы сіздердің ақындық өнеріңіздерге жооп қатары ұшы біздің жігіттердің арасында өз аябай тағап сүйлөгөн, жинге тигени қаап сүйлөгөн, сүйлөсө таңдайына тилинен чаң чыккан Үрпөгөй мырза сіздердің қыздарыңыздарына мақал айтышып берсин. Кунажын лайк баспаса бука дружба таштабайт дейт. Ириген оздон чириген сөз чыгат. Жакшы кызга бир эс эмес, жаман кызга миң эс эмес, вообще-то жаман кызга чорный список. Макал бизге жетпей такал. Шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз да, бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз. Мейли. Жақшы. Біздің қалыстар тобы да мұны да қырақылық менен қарап атқан кезі мына. Бұл кішілердің көзі менен көріштің қажеті жоқ. Құлағымен ұқса деле тура жиынтық шығарып қояды. Кейінгі кезек жаңа. Кейінгі кезек жаңылмач айту өнері бойынша өзім баштап берейін, қандай десек. Баштап беріңіздер. Атам баққан уйлардың көпчүлүгү Каралада, асчылыгы Сарала. Байкен баққан уйлардың көпчүлүгү Саралада, асчылыгы Карала. Ишенбесең барғындағы бүт уйларды арала. Бұқаларын қараба. Неге? Бұқаларын қарасаң теп салат алаңа. Жақшы. Керемет жаңылмач екен. Сіздің жаңылмачыңызды қайталап беру үшін шу біздің жігіттердің арасында өз аябай таап сүйлөгөн, жинге тигени каап сүйлөгөн, сүйлөсөтү менен тилине таңдайынан чаң чыккан белгилүү сөзмөрлөрдүн тукуму Үрпөгөй мырза сиздин жаңылмачыңызды кайталап берсин.
Атам баккан уйлардын азчылыгы саралада көпчүлүгү карала, байкен баккан уйлардын көпчүлүгү саралада азчылыгы карала. Ишенбесең баргындагы бүт уйларын арала, букаларын карабайлай койбойлу. Апа, эмнеге карабайсыз? Карасаң эле тебирет турбай балага. Туура. Кайталап койдук, Ооба, туура. Биз айта алабызбы? Эми сиздер эрке бала. Анда ушу жаңылмачы айтуу өнөрү боюнча ушу биздин жигиттердин арасында өз аябай таап сүйлөгөн, жинге тигенин каап сүйлөгөн, сүйлөсө таңдайынан тилинен чаң чыккан белгилүү жаңылмачылардын тукуму Үрпөгөй мырза сиздерге жаңылмачы айтып берсин. Ооба. Биздин үйдө алмалар бар, барыңар, барсаңар, барыңар, чабаладарлар, илайсаңар, барыңар. Биздин алма жейсиңби? Андай эмес. Эмне деп? Мындай. Биздин үйдө алмалар бар, барыңар, барыңар. Таппай калдыңыздар. Эрке бала биз бир упайга утулуп калдык Таппай окшойт. калдыңыздар. Эми аны биздин калыстар тобу акырда жыйынтыгында угабыз эми. Ооба. Кийинки кезекке. Кийинки кезек эрке бала мындай кылайлы. Бир аз мындай сууп баратат, ырчылык өнөрү боюнча. Сиздер баштап бериңиздер. Ырчылык өнөрү боюнча. Ооба, сиздер баштап бериңиздер. Келиңиздер, анда ушул ырчылык өнөрү боюнча биздин жигиттердин арасында өз аябай таап сүйлөгөн, жинге тигенин каап сүйлөгөн, сүйлөсө эле таңдайынан тилинен чаң чыккан белгилүү ырчылардын тукуму Үрпөгөй мырза сиздерге ырдап берсин анда. Кат-кат тапкана нуруңа ай төгүлүп, каректен гана нуруңа ай бөлүнүп, кайгыга салдың агаңды, мен үйлөнгөн кезден ай көрүнүп, ак теректей гана боюңа ай суналып, сен жүрөсүң ак жолуп салып, эй буралып, айласын тап жете албай, мен жүрөм адашкан тайла, өңдөнүп, Ескилерге наштой клуб коргондой эле биле бердиңиз го. Баракелде жеңе, жакшы билейт экенсиздер. Эми сиздердин ырларыңызга көп бололу эми. Анда эмесе келиңиз, ушул биз кыздардын арасында келиңиз, Айка, өзүңүз бир. Ооба, келиңиз. Жайлоодо өткүн өтөт ыбыр-дыбыр, жүрөгүм эмнегедир ыбыр-чыбыр. Карачын ота билип калганда не ай, бул ырды жүрбек беле ар ким ырдап. Аттиң, 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 музыкалык сабатым жок, кушка окшош уча турган канатым жок. Баракелде. Өтө сонур айткенсиздер. Бу Айкенин канаты деле көтөрө албайт көзүндөй ма? Болсо деле. Бир күлөсү конушу кыйын болуш керек. Келиңиз жеңе, кийинки кезек ушул табышмак айтуу өнөрү боюнча. Табышмак айтуу. Кандай дейсиз? Биз баштап берейли. Баштаңыздар. Өзүбүз баштап берейли. Мен баштап берейин. Алганда күлүп аласың, бергенде ыйлап каласың. Ал эмне? Ал махаббат. Ошо жоо таап койдуңуздарбы? Жок, тамаша. Табыл эле. Анда ошо сиздин табышмаңыздын жандырмагын табуу боюнча ушу биздин жигиттердин арасында өз аябай таап сүйлөгөн, жинге тигени каап сүйлөгөн, сөзгө чечен өзү бекем сөзмөрлөрдүн тукуму Үрпөгөй мырза жандырмагын айтып берсин. Кандай? Өзү таап сүйлөк, ой. Эме. Алганда күлүп аласың, бергенде ыйлап каласың.
Gelin. Кандайча келин? Gelin alganda tüm mele gülüp barıp kalın törөгөндү ыйлап калып атышат го. Жоқ, таппадыңыз. Өзім айтып қойырым ерке бала. Айтыңыз. Алғанда күліп аласың, бергенде ыйлап қаласың. Кредит. Финка турбай, Мөл бұлақ. Жақсы. Эми биз айталы. Эми сиздер, ооба. Анда şu табышмак айт өнөрү боюнча şu биздин жигиттердин арасында өз аябай таап сүйлөгөн, жинге тигени каап сүйлөгөн, тимеле сүйлөсө таңдайынан чаң чыккан сөзгө чечен Өзүбекем белгилүү сөзмөрлөрдүн тукуму Үрпөгөй мырза сиздерге табышмак айтып берсин анда. Kaçını ben aytıram be. Hem sen ne yarasın ya? Başka bir de sözün yok. Tap dilegen, kap dilegen. Ne başka istegen yok mu? Muğum ne yaptı? Muğum. Söylemeyi mi? Hem ne bakırasın? mi? Ne bakırasın? Ne bakırattı? Başında televizyon gözüm yalgız çıkam dedin mi? Degem. Güzgö çey popüler ol, güzde toyga çıkam dedin mi? Degem. Anda söylüyorsun, ne iyi bulursun? Boncu. Al bu degen sponsor. Öyle mi? Nişe gelin var mı? Söyle. Tire gelin var mı? Söyle. Karıma bakırasın da. Tavuşma kayıt öneri oyunca şu bizim jigitlerin arasında öz aябай таап сүйлөгөн, жинге тигенин окшоп каап сүйлөгөн сөзгө чечен Өзүбекем белгилүү сөзмөрлөрдүн тукуму Үрпөгөй мырза сиздерге табышмак айтып берсин. Teptin tereke çıktım üzöngü tavuşma kalemle. At. At emez tavuşma. Табышмак турбай, таппай калыппыз. Таппай калдыңыздар, таппай калдым. Эми кийинки кезек эрке бала, Кийинки кезек манас айтуу өнөрү боюнча сиздер баштап бериңиздер, Биз айталы. Ооба, мырзалар баштап берсин. Манас айтуу өнөрү боюнча şu биздин жигиттердин арасында өз аябай таап сүйлөгөн, жинге тигени каап сүйлөгөн белгилүү алып манасчылардын тукуму сөзгө чечен Өзүбекем Үрпөгөй мырза сиздерге манастар үзүндү айтып берсин. Gözü göldüm bıtkılday, murdu tonun gırdaştay, murutu çöldüm kamıştay, kardan samu manas, görüngöndü cutkuday, handa mese beleki, handa mese bucağı, handa mese... Kalan! Bu вакыттын тардыгына байланыштуу биздин мырзалар кыскартып ток өтерин айтышты. Анда эмесе биздин кыздардын арасында, Келиңиздер. Бакулайым өзүңүз, Манас. Мен айтайын, Ey күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде Манас жетиге жашы толуптур, мунун коюлган аты чоң жинди, мунун чын Манас атын ким билди? Аңгы чанле чаркты түштү чагылган. Рыспай Абдыкадыровдун варианты турбайбы? Ооба. Жакшы. Кийинки кезек жаңа. Кийинки кезек бир байкуш жүрүп жетилет. Ал байкушту Кудайым кечирет. Чоңой болса байкушуң ар кимге барып секирет. Ошол күн менин эсимде, кийинки кезек онау байкушта. Келиңиз. Ага, келиңиз. Сүйлөйбү агайдагы? Ооба, бериңиз микрофонду. Байкушка окшоп эле отурат го. Келиңиз агай. Келиңиз эми жалпы жыйынты боюнча кандай кыз тараптар утту, айымдар же жигиттер утту, бир туура жыйынтыгыңызды айтып койсоңуз, кара кылдык акчадан калыстыгыңызды айтып. Еме! Ай, kız жигиттер туруп алып бул жерде таймашып мушташтыңарбы? Мушташтыңарбы? Эми ошол сыяктуу бирок маданий вариантта. Ай, айтышышты. Жакшы болду бул жагы, биз дагы калыстык менен көз илмей карап турдук. Рахмат ага. Жакшы өттү ай. Бул жерде эми калыстык менен айта турган болсок, бул жакта эми
айымдары узутуп кетти да. Жамда. Карагыл. Ey, Ürpegöy. Ürpegöy, ey. Janatan beri taraf söylüyorum. Ey, Ürpegöy. Diye cevap söylüyorum. Ey, kararaga doğu getet, ey, Ürpegöy. Ey, Ürpegöy. Ürpegöy. Rahmat. Çok rahmat, rahmat. Rahmat. Rahmat.